sovereignty tamba ka sukai de makoi na tamda moi la lo magi moki chap chap target pandam phidam tam ka tan ba poto ka sukai de la lo singi moki ideology moki principle ekone against lem tan bio but adu oi ba tar ga di makoi ta seng na kari ngasi wari saraga Indian government ga leibagi makoi phong na chat pa yari bni ha mo khang ga dawne adu wari saroi India government kari kam hiram am compromise saroi ai I tong mari kam ai lu tong na cheli phawda India government ga wari sabai mathau ta de ai khoi lal hori ba sena ai khoi gi pandam sin lai ba mi lai tab na te ba beli gi da su atop da su adu gi pot mayam sing kena ba differences gon taw da na te si ha na khoi lalo gi sapoki wana te police ki chu magi lo khop tong pa ai khoi gi the thinking of thief is much more advanced than that of police ha ba ko ai khoi na lalo go sing bu thief na consider taw na te lalo go sing gi chu police te ge na advance hoi ba makhoi wakhal sing leram ba ai ai khoi kamai theng na ni karam taw ni ha ba pot sing just like that uram bodo mapu gi huran bagi tarani mapu gi noma hai bodo mayam ama leire aduna swai sumba mayam chaling mantam da laloba nungsiba saba leibak nungsiba saba mayam hanaki lal horiba chei ani makhai da sel chabun tan mayam ama lei hai base ngasi gi tasengna khoi gi sumaina wang ang makta mayam ama hai ba tare ko khoi gi yengbiri ba viewers mayam na pirak pa comment sing da madudi pakai ba ke doina hang pa yauri khoi gi sai chum yeng matam da ko si chu achum mayam leidana hai ri ne adu ta ga di lalauba sing dun khangjadana lalauba sing gi mingda paisa tan ba lerangani then lalauba sing duga pau phangna re haina ko phone ama wari sarure na police ta na fa ba lerangani lalauba na taga lalauba ne haiba ko adudi ai khoina handaki lal tawkhi mayam da tasengna lalauba mayam yum da laga le am bu yorongani khulai pairaga lal hau bai de khoi kuyum thadoga sovereignty ta mana taba kuki kangku thengnane na khulai pairaga legiba aram bai tengol gi sinnaw khul nga ko sing sinnaw mayam amasu ngasi lalau bone na hairaga treat toroga ngasi di phaba pun bana daga tanaba torko mayam da yani yaro tawda hanadi namna phoida sing na lauthana ba ngamame mana bai sing adaga na traga any club sing torgo lorom ba ngasi di phara kan atada da tarak dong lakra adu taga di Indian gi law na khulai pai biate once me matate a file like anytime as and when required necessary made dum kokhlaga wa hang pohong to wi na trag monda amuk ana namjalaga China chalum sing pi wi ai habagi mong sathraga la ko taragadi even ai khangde itaw gi jasing khangde yam khangde anchor khangde once sumba pot ama lei hiba matamda madugi potugi leiba China dugi saitheng dugi mayam duna ngasi manipur gi praja miyamna ngasi pami ba pot mayam singse masing mohota ona tena ba sakhi dore haibagi damakta aikhoina ngasi di Indian Parliament or Legislative Assembly singi makoi ekoi na ngasi temple of democracy ni what is the first and foremost duty of an elected representative haika to protect the dignity of the house kaino dudi to protect the property and the life of common people haiba se sida loina law semba law adagi ngak thok pa khotpa mayam je yaure sigi poto ngak thok mina ta gadi Mizoram gi CM ju Nagaland gi CM ju Assam gi CM ju Manipur gi CM ju any part any corner of the country the labor CM khudi maksu makoi ju interconnectivity ama CM ga madu gi development gi tomina ba just like that ekoi ngasi Manipur da department mayam se interdepartmental connection amta leite aduna swai da lambi CM PW lo me amuk PhD na kokhairaga keno tawi adu tawi hainai sumaina amata paw khona da sumaina aikoi gi leidi ba democracy fazar lewa ni constitution na pulim ni hairaga su India gi democratic country ni hairaga su ngasi sakhot pangam da maning hanba aduga mapane changjal ko mayam na yahet laga tu laga ngasi aikoi namdhar ba khunai am oheli se sumba aikoi wakhal khanda da mina masing yamane haibse yam haning godi yam lei adubu ngasi gi khanari ba topic aikoi na da sengna hairaga di massive drive against illegal immigrants in Mizoram Nagaland gi khana baji khudong sab lawraga not only for Manipur not only for Nagaland not only for Mizoram pulap ki oina sigi poje sinani aduna ekoi punna wakan khandamina matau khandamina mathau tai aduga ekoi ego thadong na raganda ai awat ba ahoba weakness mayam singje aina khangdabadu itaw gi da je itaw jeng khangdabadu engonda iyamba da aina iyamna khangda engonda engkar tanaraga ne amdam pusap tawraga mapan gi chumba illegal immigrants influx or you mayam singje takthom honda ekoi gi chap chap responsibility every citizen every person every individual lawina dragadi government khatana ngamoy aduga particularly magi law enforcing agencies as well as ngasagi enforce tawnoba laiba police department kangudo kitang sincere oiba particularly home sings the home department oira matamda sumba pose thoi Zakirel nakalamarом da hauji khoigi thoiba conflict sigi achauba main cause main factor hargadi akhoigi masida illegal immigrants sing si khadok naba khoigi hairiba khoigi BJP gi regime da akhoigi former chief minister Nongthomba Biren gi masimaksu mahangna tawramba mahaki regime manung da tawba thabak khudingmak loinak phatte habisu dumak yadi
महाकिसु अफबा महाकना तौबा अखोइना खुद थेकपा याबा खरसु दुमक यावदबदे नते यावी अखोगी गवर्नेंस अमा लेरगदी महाकी अपेन पेन दसिसु दुमक लेफम थोई खोई मक्सु पेन दबनिना पेन दब जगह जे खोई लावदब नते लावरी अदुमकपु मसिदा इलीगल इमिग्रेंसी की मतंग सिदा जाकिरन दैना लाक्सनिंगी सी illegal immigrancy laire masi khandok pagi step ti haiba khoi ki former chief minister Nongthom Birena masi step forward oina changsin badi changchili adumo pu masida manipur gi tongan ba lairi ba legislature sing punamakna masida aduda natana party punamakna manipur the illegal immigrant lai haibasi matang sida amata oina masida yaning ba masi laire habagi yaning ba mot se हाइदी अमतोइनो उत्ते हाबसिमा जाकिरन मयामना खंगली मदु मकनसु अदुमक एखोगी रूलिंग अमदी ओपोजिशन की अनिमक्सिदा अदुम एलिगेशन तौनबा हुनबा हाबदी इवन अखोगी एनी कुकी ट्राइब की मतंगदा मसी हाबसलंबसिनसु अचौब इशू मनी हाइबा खोट मयामसु हाइनरी सिग मतंगसिदा करी मोती जाकिरन की कमाइन थमिनी I thamjage ta sengna ngasi khanai topic se massive drive against illegal immigrants from Mizoram and Nagaland hai topic se kisang pusala chang kana kon Manipur ki thamawa ne to Manipur ki dati ta sengna ko mamang da hoji ki thambigre ko anchor na so yam jam dan thambigre ba ai koi ta sengna moti na ba puksel khojen tina ba hai ba se ai mon de ki horaga ai gi marum pang tra hallam tra ga kha ta ba sing sida aina kari torom bi ai kari laibak si gi wen tungi future generation gi damakta kari tau si gi hai ba se masina tungoina thamama kan da isa ge ba yam selfish motive just for some monetary gain thabak to popina masing yamakpa sina su fail orakpane lebak se decade orakpa chum charakpa aragi koi gi apumba koi alu ama bora manung yaw kana loin mak khangau de loi pum me have the type thing asi lai se then hoji ekoina massive drive against illegal immigrants from Mizoram Nagaland khanarak posi matam je kari dong asi de ha kana Nagaland gi por kitang thamgi ngatang ko Mizoram gi CM se from starting from laldu homa gi mamang de gi joram thanga de gi hor yam ten ko ani si gi matam de kari hai gi koi ngasi ningjang mathau tai ngasi de makoi che huran ba matung mairing ba aragi koi matam se hendoki dore na makoi ngasi pakhalakpa ekoina harmi posi lale they are our bloods they are our brothers and sisters they are our family hai gi ni memory sing makoi particularly but whether from Manipur whether from Myanmar or any other part we are only one family we consider them as a family under that Jalangam project akoina haida adu haida ni ko si lere adu ta ga di koina swice da ekoi gi former CM in Birenji ngasi powerless oire madam the ordinary person MLA am oire ba ngasi just like common people am ga chap manare adi suspended animation da article 3 scheme ka da laigramni na hoji president rule or governor's rules and kind of laigramni na si mai matam da mana thamamba ma khak lei ba ILPC strictly follow to ba amadi border sing je mikum na hum sing na laihan ba dakar oi haiba se former CM na haigi ba lei masigi se haigre but tabak to on thokpadi ngam gite maram di makhoi gi marakta wakhal manada ba pukchel khojen china da ba na taka only power hunger monger oiba political power media power adagi just money power na taka any form of powers only powers to ngasai na or ego classes ai tariko adu da koi lewak si ngasi ILP se strictly implement tong ngamde then ILP implement tong kan da second da kaino ai da state ki agency implementing agencies sing se masi gi si kaino da loinamak enforce to ba adu state ki personal sing police personal particularly state ki police personnel sing yamna pukchel sing ba mana mathok dai masi se government gi laibada whether BJP or Congress oining wa just no ba whether CM oigera ama oiga hanagi former CM oigera anobo lakada oigera mamang la mo oigera kari ngam dabno hai kanda implementation toriba state ki agency number 1 ani subada state ki madubu enforce toriba state ki police sigi ani se yamna hena pukchel seng mathau tabdo seng dabra haiba posini karigino si hari jai kanda aikoi mamang da sel khara lising amani piraganda makhoi gi ayaba pithoga mogi permit asaba phek piraga changamba aikoi thengnage ba ngasai yamana thambigra ai mo hanjange ba menoina jiribam mau senapati more argo so sambugi leiba gate sing or atai gate sing da tasengna state ki khakhallaga thabak tawba ngamba mi masing kya ngasi bok leirage haibase Manipur ge na so question ni just like that madugi pot se Manipur da phawrga border horakba border planning thina koi gi last 4-5 years koi horga lakba madudi matam da BJP wan de Congress de matam gi pairam ba lenga loi sing na hai tare soiram baduna madudagi horga changjal poduna Mizoram da su mayam amadum thomjal le Mizoram da hana madugi matam da 4,000 Chin peoples from Mizoram
already staying in Mizoram the later me have matakta when handaki irang to umdai mamang the kayano ninjang more than 30,000 refugees Mizoram the already later have never adugi matakta mu Manipur dagi madugi do lady do Myanmar Bangladesh ni Manipur yaudeko Manipur gi husi thoi ba conflict lotion ba lai driba chai ani makai helo se sidai lising manga gi matakta mu laga husi more than 40,000 henna madu later me later na moi husi khang pane si lai bu juna potna kaino hai kanda makhoi gi koi interpretation to an ba yai adu makhoi na adu tawre adu sel khana damai tawdna main oiba India gi ona Manipur gi na Mizoram gi na khwai dagi main oidi bidi karino hai kanda home departments ne home departments in a madam Madudedra lady but sing the matic chaba madam chaba maduga responsible oiba aduga responsibility masakangba madu tabak tawungam bakal dakar oiba home department na amut patorgadi the seng hagadi natraga khara nasungdana dum like thoko tagadi ILP gi pose masi arthar leiroi corruption namadi sel gi tampam ora kandane masi pose tokane habje koina masi ningjang gadone sigi pone si tar ise sigi pose kaino hujik Mizoram da moina lauramba mako pongna ekoi family ni haimado ekoi laldu homa je he is just like a chameleon. Koi numit yung biya do. Matang masu on ba do. Ado ni ngasi ma olay je. Because mamang da man haido husi kaya ina haijagi bitu niko. Ado itagadi ay koi na husi mongon da hainingi you reap what you sow in English tech program lay dai. Madugi po tani husi mo koi na phangi je hainingi. Ado moi ki influx may am sing do ngasi koi ta cheng na haragadi interpretation se tongan ba ngasi moi na pira ganda moi na han young mejo association gi ma koi IJOL da pangthok pa moi ki general conference samada laldu omana haiba se. Indian Home Minister and the Prime Minister da madugi carry out eviction drives against non-tribal. Madu kari gino adu hari isi hai kanda makogi kaino se different makogi dispute border dispute Assam ko laina ba Nagaland laina mapan makra yawi ko daida makogi Times of India gi my report adagi notice kaino da pi badadruga moina haye differing from interpretation of colonial area maps leading to violence and unresolved tensions in a man haiba kaino hai kanda makoina haye colonial area notification from 1875 to 1993 and 1993 ani na maram waraga ngasai 1993 da map prepared by the Survey of India aduna boundary define to udam ni haire adagi adugi mamang da su ngasai 1875 ka aduna oigedam ni haire aduna Mizoram na claim to ina kaino haida Assam na claim to buna hujiki 1933 da tawji haiba somda mu Mizoram na claim to buna on the 1875 notification do aduda da madugi duna tawgedam ni haiba ne ba madugi duna tawgedam ni aduna distinguish the Lusai Hills from pillar of Kachana moi pira kanda madui tawgedam ni yena lai Madugi 152 years ago ngasai ujiki 1873 gi do madu the Bengal Eastern Federal Regulation kaino na 1873 lai base sina di matam du da protect torga thamami haibane ba ngasi directory haibane ba hojikta makoi se ekoi gi matam mama ekoi somda Manipur gi mitei prajana particularly ko hojiki Iran conflict se external aggression ni internal disturbance laire madugi conflict se machiki mayam am laire madugi potu to bodo moina ni haibase moi ko ni yada bane ado hojik kai dore ma hojik na han gi adum conference to man haire widening of National Highway number 306 National Highway number 306 amadi National Highway number 6 moi Mizoram da leise 4 lane on thona bo khona ko se due to delay of compensation kaino dispute and differences obtaining in forest clearance to phangdabana moi yadre number 1 ani gatani ani shuda kaino delay in construction of gas pipeline kaino from Tripura and the trade facilities kind of centers at India Bangladesh border do machi yadre ba kaino due to similar forest clearance challenges to oibine Mizoram gi CM je huji bhap ta wa horok bane lawe ba adudi aikoina ta sengna hai ta gadi makoina hujik mayam am leiba akoi India gi oina aluga ikoi gi illegal immigration mayam je tackle tawdon hade border management gi aluga technology solutions aluga legal enforcement na taga international cooperation dakar oi haiba je interstate so dakar oi adu da mana koi gi thangna bale bak Manipur je kashu leitana Manipur gi CM na taga koi lengak te rom mayam da urum bado ngasi ma bhap ta orangani adra aina mamang da hajaba Manipur gi da first point da ILP implementation tawdo state ki agencies na taga magi enforce tawdo state ki policing do yam maru oi da modi police ti amna strict oi ko agencies sing strict oi gi bi ai adu ma moi da ngam gi bi ai number 1 number 2 da koi moi gi gate sing do madugi pota madugi thabak ning tin tawbu ngam ma thau tai moi ju uji koi Manipur da hai moi ju daka lai sel khara pi ra tawbu do moi ju jathara ba Manipur gi da maina moi ju oi roi aro koi gi lup pas moi ju dum yaw gani aro ga amuksu makoi gi home department do madugi kaino do ni Nagaland gi Mizoram gi koi yeng doi se Manipur gi ding asi tholi ba pochi ILP ning tin strictly
follow to bangam daba border gi tachengna mikup na singna madugi lehenna ba pot ta koi former CM na hai koi na mayam hai se masi pot ngam daba sin sigi pot sing aman ga hak di koi ki state ki home department mapani pusla ko paramilitary forces na tanako madugi pot su yam daka oi aduna border security management ko yam maru oi ba koi gi sigi pot se moi ga ta te koi fencing khang de ma khang de then koi gi tachengna hai ga di koi na comprehensive integrated border management system and koi lai ba no bagi time to time my monitor to ba ga situation awareness pi ba pot madu koi sta like ta bane ba are koi conduct regular patrol to ba koi gi patrolling chalan ba khot ba magi exercise to ma myam koi ke su intiru u de na ko koi ROP thambiu koi kaino gi hoji buffer zone ga ne koi manipur lai si ju si illegal immigrant thol ne tro moi tholo haninga lete madu gi pot myam smai thalo adana moi gi young major association ga paiti ge ngai hari bo kangu dana hoji gi sumba village tara ma thoi do tara du si loi chalu chi to ka do dam deport to dam hai do madu mi ka to ne adu gi pot to koi na ta seng na har ga di mo koi gi yamna kaino gi border sing de koi gi nangi magi na khai dana hai tare ko madu gi potu yamna dakale adu legal enforcement min da ina jai jab dana ngasai gi arrest and deportation se koi ga ta manipur tan to wer oi ba moi ju arrest to ba deport to hai ba se ama to ne yara kanda madu gi potu deport to wi ai kaino da by using legal provision like passport entry gi act 1920 gi matung ina foreign nationals pharaga illegally countries like gudi mok se loi mak deport to wi ai se lo na pi ra ba ne ba adana madu gi poto makoi Mizoram na su makoi na tawni ha do koi manipur gi ju ji kaino lai bi wani adana ta seng na haraga di Mizoram gi potu da madu gi potu ma hana khangba mathau tai ba ko madu khangdraga di ta seng na haraga di yamna bera ka ba pot am lai gani moi da su tum adagi koi na ta seng na hoji ujik lai ri ba enforcing existing law madu gi posting do entry without documents koi changak posing madu penalties aruga magi hengalan ba fine heavy punishment ohen ba number 2 da aum su da koi gi criminal network mayam am hype tare madu crack down to da koi gi ta seng na haraga di koi illegal immigrants sing koi da so called koi gi drug mafia cartel narco terrorist madu thon me haida moi da su same ne badum sapma ne ba ko madu gi dakalai aduga legal framework reform koi gi ta seng na haraga di more kind of consistent and comprehensive legal framework for managing foreign nationalists and migrants sing che masigi pose hana tawdragadi akoi manipur ra ujik thoiba kind of haitare conflict crisis unsolved oriba potse second sathiba moi masen marakta huji ikoi chida so sampur da eri jaga da ngarang nan village bama aduna hale adun tawre adagi moi nan chida manipur da ikoi ministry of home gi taroga kind of hotel classic ground da la unaram do moi ada hale adu tawen tawno pot me am lai dana ko sigi potse akoi sina mo koi tasena parama oraga madugi potu da mo koi de bhap ta ba yara bane na hainingi aduna ikoi huji ma koi gi da makta khanabi base ikoi ngasi gi da massive ikoi kari hai tare koi gi ngasi gi topic drive against illegal immigrants from Mizoram and Nagaland ja ai chukun khana ningde koi gi manipur lai ri ba poto adu noi thon ba da mateng pang gi bane ari koi gi tuiwari burga ti pai mu ka tana ba da thong changa salakpa Mizoram gi laldu homana madu aya ba koi kano gi manipur state government gi yaude aruga kano gi central gi su yarom moi adu mana laksalaga changa salim ne ba moi masen se mana yana tawbo se suda koi manipur ngasi thoi se all cookie new cookie khaiba na te ba mapana gi influx salakpa anu ba paisa pai da ba khulai matik chan pai kangu jingna namjal laga thamgiba mayam do ngasi de koi manipur gi mitai community di idea of manipur puni himina dawni adagi ngakbi chaw bune tarokan leibadna wakan kan ngang da ba koi kara mani ngang wajna angaw phai tv thola ngang ba hairung di ai ko akoi nungsiram da ba ai but karino ikoi ngakpi yam chawe hoje ikoi kom kangu ikoi dum cookie clan ne haram umbrella for better political bargaining power leram ba ikoi ngasi kom ken tawde thalo da ken haide atopa purup mayam dai even ngasi airport da merikum lahawi ikoi urei ko kan kanam kai mai de khalna ju yengde aro ikoi sidai se yengbi oba sumba mayam thori se even ikoi de di laimina purup kanglup tane nga ki ikoi yana yana ngang ba se yade haiba pose right to freedom of speech and expression guaranteed by the Constitution of India under Article 19 clause 1 sub clause A adugi matungina I should not be a coward I coward oiba mathau ta dem ai magi community da aduga magi kano da dharma da ai yenga ngange habinate but laladi lali sumadi sumi ai choigre haibase ai to nanate laiminer koi punam ngasi ngang mathau dai natragadi koi yengbu example na cookie gate wanate even nagara chai wante cookie chai wante ai ama haike wante ki pota statement BS attempt na tholpo statement koi naga gi yeng biu ngarang nan gi then koi hana siroi festival sin matam da maite gi salai ter ke firal pu matam di acho wato to le even koi na press ki mi yauna mi chat pu matam da yang popi de yo police station gi haure ba maite gi salai ter ke firan yaw bi ra di manipur thabu yaw ga di press ki wa da to koi manipur thabu gi pot tong wa thok to press media gi pu bi ga nu hai ba chalan de hauji chu
NSNIM gi Supreme Leader chahi yang kai umpugi matung ngasi Manipur la pada Naga gi flag constitution demand tori bedo mokoi gi flag to ngasi ju Imphal mang dum thelago ji chapter kai mai di hoi madu hai chi hai benati adu ai khoi gi mai tai amatana or any community group amatana madu gi objection to su leite ngasi bo but ai khoi atopana di ai khoi mai tai community na general da laibani natragi ban ning do palamba Southeast Asian country da chahi lising ani gi ahum gi puwari gi laiba masagi loan masagi script masagi culture masagi tradition chanabi loi lejabani haiba ai khoi na toru matam da di tasengna madu gi do ya da bodona fruit kang macha macha semgot la kanda natragi any achobo fruit oraga jo atopa ai khoi gi matung tab laibor su adum heta laeba sumba mayam se sigi kaino se leitara ga di isa isa gi aningba apamba wakhal duna puruga loina satpa taragadi akhoi pot hingminnabagi oneness oiba aduga akhoi tasengna haragadi kari hai tare madugi kainumte yaroi madu international amadi domestic policy sapchana policy program semba matou tai bilateral agreements sing not only with the international countries akhoi state thangnaba sing dasu leiba da ka lai adagi promoting legal channels mayam ama akhoi matou tai addressing root causes cry then akhoi khangduk ina matou tai then public awareness madugi potu ya matou tai so for India physical infrastructure in the form of border fencing ani subada flood lightning khoi gi kaino light angan basing se border area sing khoi ningthina chatuk chasin tawdo una madu daka tai ada construction of border roads lambi ju yam fun mathau tai for border security arrangement singi then establishment of border outpost masing yam lehan baja border tham taraga disi illegal immigrants ki wathok ngasi sumba thoiba crisis conflict future mut ya ba pose kan bangam ngane se ahan bagi aru biraw na ismai thamjaki. Okay, thank you very much. Namarik chumba barol ke ama Kiran thambiri. Kiran ngasi khachari ba topic se bidi khoi gi Mizoram amadi Nagaland gi wafam ne dubu masi dumak Manipur da thoi ba hojiki conflict siga mari leina banina Manipur gi context ta hena emphasis podi pizare. Adubu Kiran da ina mu lakchan ngi Kiran khoi gi census si mamang da su khoi gi COVID lagi ba khorki basina pangthok te do lakadori ba chahi si dagi census se khoi pangthok laba matung da khoi delimitation je mu tawgadori bane ba masi da khoi gi former chief minister na pan gi ba su khoi gi 1500 individual natti 1500 families ne ba hengat krise sigi matang sida amuk nate aham chang ki ba yes aham chang ki ba masima leire adagi tongan ba khoi gi census ki thigat lapa matamda unnatural growth leiram badagi sigi tongan ba khun leigre ko Kiran sida muk lakchani si amuk akhoi valley da di aidi khoi gi takhai ba khokai ba eviction tawraga su valley da di tawri ba ching da di sigi eviction gi si su khoi niyom chumna muk tawdri ba adudagi amuk masi unnatural growth se laire haiba khanglagadi makhoi gi representative singchida khoi illegal immigrants singchi changi e khol e hargadi Kiran masida lairiba illegal immigrants singji haidi tongan ba mi sunglai leitraga su yum sara thammi ka ba warol wari ju khoi dumakta adu taradi miyum do sara ga nataba hengal e khangi ba yum singchida amuk mai jina kanano piriba thakna bi singchina kanano piriba Kiran ade hajuse khoina phangjaba pawda khoigi sapar maina da haibra masida illegal immigrants singna yung kai sajala leirak pasida masi akanba mieng jangari ka habasu dum phangi ba masina tapadi tawgadori ba khoinga saidai parlije ILP phajana chana han ba ka sagi airport ta khoi chatpa matam da to kimatik security tawriba sumaina border fencing gi eduga masi nga sagi border force leiba mayam singna chap chana tawragadi Kiran masi achauba sigi loophole sima leini habdi thajadeba aduna ngasai mi ji hengale unnatural growth leire hargadi khangna ngasai masi dane ba vote bank ka mari mu leina reisi mai singa pi dana khotna tawisi illegal immigrant masi chap chana makhoi je deport tawbam thokpagi mahuta makhoi se adum hinghandana habadi hatse habanati makhoi gi chak pi dana mai sing pi dana makhoi je khunda leita halisidi punamak singa sai board bank tane ba bung lais mane Kiran kari kamai thamani madugi matang nga sai koina mamanga thamjagi budune ba koi tongan ba magi pakhika do mayam mama hade physical infrastructure surveillance technology adagi petrol excise vigilance aina haijagi ba mamang yaw grai thamjar roige aruga tasengna haragadi tasengna hojikti koina sigi mayam jeng kanda khoi gi Manipur gi context bu sulanga sai Mizoram gi khoi ngasi khanari ba discuss massive drive illegal immigration Mizoram Nagaland gi matang da la kana koi Manipur bu sala hari che Manipur se khoi Mizoram dagi han
international border Myanmar ta na leba pot am Mizoram tai te ham te ko international border se 1000 kari 500 600 700 kilometers ko mo na da nearly 400 kilometers me hai tare 390 80 90 kilometers Manipur ni border kha dan lei se ko pura holo de anu lei pot me am da loina bera ka ne da na masai da ekoi na aham da government of India na ekoi meeting gi movement sing gi son tha ba ngai bra koi thole bi Iran conflict se ne kon toina panjari pot se koi asum bangang ba ran bangang ba phum tok se ko madu gi pot ekoi na harai si kai gi no hai kan da ekoi gi Indian Parliament amadi Indian ki legislative assembly sing se masi temple of democracy ne habi one tok sing asi koina uruk ta bane habin tai andu one tok lai ta bane se ko mayam na khangai sing na habi ko ni so asi khangi tai kai gi no hai kanda koi kai gi no hai kanda koina temple of democracy kari gi hai no habi se koina is the place where elected representative adoga gathers and debate and makes laws hai bane koi gi parliament as well as the assembly legislating state sing gi adu ta ga what about Manipur da kari kai tau re kari koi chakona ba thorang kai packet kre hai ba sing se ai koina swai da hai tari khongba lupal tau ko da wi wakan che mo kangu na parliament na tra temple of democracy legislative assembly de phambagi wan thok le do mi myam ma yawi hai ba se mai sheng abne ai ko ji thoi ba crisis conflict myam sina ado atopa thon da le bak myam le sai sikim gi yamna pu khar ki ba example do yam pasaba pon India manung da ko ari shumba po se koina adu kai no hai kan da parliament do kari gi temple of democracy consider to no hai ba se koina ma ge short kaino da note da koina thengnai the parliament is considered as temple of democracy because it is the highest platform for public debate and responsible for making laws that affect the entire country and holding the government accountable to the people hai bane sigi art se ngasi election 6 da ekoi kari gi yaudrin ba not us that is the panelist sing se masigi post da yaw ya ba na te because we are just only one of the watchdog of our society ekoi gi posina lawmaker obia de nataga law in sana bia de responsibility ekoi di just ekoi gi ta seng na haiga de ekoi na just khong bai do je pocket dog hai dong mayam dap yam kan li bu quick tik ni ga ha du type ni koi ngasi lei ekoi gi posina voice of the people tabi de ngasi di aru ta seng na haiga di ekoi na ta seng na magi significance kai no parliament ga kan koi thane the parliament since the most important forum for addressing public concern and making decisions for nationwide well-being however nation's well-being. Anishuda, my function kaino is a supreme legislative body where elected representatives discuss and create law for the countries and for its citizens. Koina symbolize the highest kaino adugi magi symbolism the highest the parliament's role in the upholding democratic values and representing people's voice haibane. Sigi magi symbolism kadino hai si bokta art senga sidi ekoi tasina ekoi people general people na tieba kanga dose. Number 1 elected or eba kangu law sengodoba lawmakers mayam singdo kangadam adadi 4 estates of democracy da ikoina piri na ko legislature singi executive ki judiciary ki legislature kaino they are responsible for creating and promoting kaino high tare passing laws ekoi societies run to yana ba then what about the executives ki that implements and enforce law led by the head of the state or the government executive na tawda poto swaida sigi roles hai government am lai beta ga su legislature sing lai beta ga su executive ki roles sing se ekoi state ki na tagam India da lai ba ato lengak sing mung lai ba sing executive ki fellows myam tu ne ani su da ina hygienic di ko ahum su da judiciary ki kaino the court system that interprets laws and administers justice ado ekoi ngasi justice phangandre even ekoi ki phakap myam ki prosecution sanction phangde ari si ang phakto ka da ni si hana gi tu tungyam yaro kuji khar tawnari dina ko sigi pot myam sin judiciary ki pot that interprets law and administer justice side the koina phang de have never because justice delayed is justice denied ne koina haibam leidena ko sini koina si leije adudi aikoina ta sengna haraga de akoi sumbada akoi ta sengna haraga di press di fourth state ni provide information and set public opinion haiba je akoi ta sengna haraga di temple of democracy ki manung da for state of democracy manung da leiba phajaro wahan thok myam jinga si khangte aduna ta sengna koina India government na akoi ta sengna northeastern state manung da ningthau pan balewak southeast asian country manung da before 1949 leramba pot status sing du taliba sovereignty taliba mayam sing du ki pot se namdana ba khona ba de koi maitai gi movement sing sagal eba sing se nam sontha ba namtha ngai ribra haina mayam na hangari pot sing matakta on the other side hoji kaino Mizoram ga Nagaland ga na mangam manguyo sigi mangse moisu sovereign state ama tana hona ba kone haijaba se sengna ekoi Manipur gi yen kana ekoi leaders sing hoji kanana ori ni kai habi wafam nati laiti habi nati mayam laiko swaida ekoni irabo che abe chingli yang che before the formation of first Manipur assembly ki kind of formation tawding ma elected orient ulo de karaga Purvanchal Pradesh sem entro monotro ejet fishona magi tro mayam ekoi Purvanchal Pradesh sem entro mana chatlaga ngana roga
thidi ki bne ta sing na adu ki potna pundu mongi incident stock ne then amuk madu ki pot MDO da madu lakani yaw lakani na thomjal ko mayam de marga police officer sibde ma mirot on lautu entro lautu ma assembly me pam yaw gi deba he is one of the true leader of our state sumba pot kha hoji ko ta ka hai ne akon hai soi da aina english nganga yaman english nganga ko maru gi ta jin english anchor nganga ko la hai me chakwa yaro akoi pai pu me am le ma sing english ngam kyam haram ge adu ma ko gi thongna de ne si ta ka le se then ko youth ko ne mo ko ne pb bu ne ba aduna on other side kai no hai kanda sin mezo kangu sing sina sagaliba jalengong gi manglan se ngasi tekthara ko ne अखोगी मधुगी मंगलान दुगी मोकोगी मेन फोकस क्राइ तौर ए थाना मिजोराम द लेरम मोगी सर्वेंट मूवमेंट मैम गिसिंग लोय काउथोक्रो आर्टिकल 371 ए बी सी लाखो मतमदा 371 सी न मणिपुर करी पीगे याम द पिक जगह हम पीरगसु हिलेरा कमिटी अमुक सेम्बा अदगी मखोगी गवर्नर न मागी एनुअल रिपोर्ट सबमिट तौबदु तौब मैम मा अदगी मागी अदुगी पोतना एडवाइस तौब याय डेवलपमेंट गा अदगी मागी लेजिस्लेटिव मैटर्स सिंग एफएस सिंग द कंसर्निंग द हिल रीजन सिंग तौब याय पिटोइ निको सी मखोय न फंगल आइनी देन मधुगी सेंट्रल रोल मैम लेरे ददा देन अमुक मागी प्रोटेक्शन एंड कनोदा मागी करी हाई तरेंगा सागी ऑफ इंटरेस्ट right protection and promotion including cultural and social identities of the hill peoples birini madu manungda adugi pot mayam definition magi analysis taw mayam da aikona sim yang kan nga sidi manipur da mogi jeleng portion se ngasi tek pa hore aikoi ji yaroi ai ya banga saba yong mai chap pa hore yong mai chap to re ngasi makoi mikap tholok pa sab ne ai wakan di kai gi no hai kan da makoina manipur nga sidi Myanmar origin moi the MP or Mbok Yaroga su sign to holame starting from 2005 onwards with the government of India under Indian Army and Indian Security Forces asama polo Indian Army hype tareko tormaga then from 2008 onwards with the state government with the agreement talks then madugi mayam sin chagalak mayam even Manipur su alis 1964 gi chagalak pala lu lady union lady 1980 sa chagalak ban si NSN IM na ngasi nahan muibhala ko matam toribam uliba mawong makoy na piriba speech mo na piriba speech to going Manipur gi lalawon piyu di lo phuti ta fani ni and then why bargaining system the political power ngasi tong tong ma thamdra ko pot maram no hai kanda lalaw lup ko mga ko truki pot se khoi ke no ga UP ki marumda koki gi umbrella da tumsal la kanda ya amdra yada ba ngasi bargain tong no ngasi tekta ba hore then jalengam project kai thare adu makhoi gi machi karim ta kana ba phangdong mandre ha bi urak podina ta seng hai ta ga di ngasai gi ta seng na makhoi just making them or making up them kai gi no makhoi sagal ibse hai kanda northeastern state ki insurging mutna ba particularized or mani ye particularly yeng mutamda Manipur ki valley based organization mayam se masis from soil of Manipur mutak kina khona ba government of India na mokoi sinara pone na ngasi di makeup thol ko male adrigi mokoi na Manipur ki kata sing na elected kano leading aida or elected sing kano na elected had a government leading aida ngasi di koina Manipur ki CM Manipur ki interest da praja sing makeup tho ona tawro me na hai ba ngasai encourage hai ba mayam na khanari ba koi ki drug ki thingada bani ILP sanahan gada adagi dadian chibasi ki ji ko ngai mamang ground ina haije gi bido thamoi sengba police ki madugi enforcing agencies sing particularly madugi enforce to the law enforce to the police ki madugi mayam sing no takhara ko matam da masi any cookie tribe se makoi gi mingthol lo da kana Manipur dagi asaba fake identity proof of identity sin raga citizen saraga Indian citizen saraga India ki part sing da twan ba sing da natraga malem gi jaga leiba sing se madugi posting the fake identity to sagi bani ngasi twan mayam ma union home minister sai hai lautokina haner yo poto khoi gi tasengna kano khoi dharmasala nate khoi daudi hai ba pot then biometric attendance loraga masi illegal immigrants particularly from Bangladesh and Myanmar sin tan ko damne na ngasi ne tha ahumri mamangda union home minister gi notification thoke sigi thoke bo se thabok ngasi kasu pangkhat pangamdri ba kari gi no ngasai gi ikhoi gi chasengna fourth state of democracy manum yauri ba ngasai gi legislation gi potu ma tang tham gi je na kan da ko election sing je adugi mai gi makha da le ba executive ko judiciary gi ani gi role se masi bapung khana to u de then fourth pillar to the society ari ba press ki ngasai gi provide information aduga ngasai gi shapes public opinion magi sumaina daitalo to ba ko chi gi press ki ning tamba yes mamang pa aduna ngasai gi khoi freedom of expression madugi article 19 gi clause 1 sub clause a the pdf posting ja madugi part ma madugi posting namchal laga suppress or thamba malaga ngasagi article 19 gi manung yoi ba ngasagi clause 1 sub clause a the pdf nata ba b c d e yoi man sing sida tawan dang ba ai jaga am chalaga tabe ai any business ama carry to we ai any mafom reside to we ai ka haiba pot me am lai buse ai khoi gi Manipur da kari gi British ki matam da gi chanaramba awai ba law me am ma ngasi khoi gi
IPC CRPC evidence lermaga BNS adudana onto ganda akoigi manungduda ngasi karigi akoigi MLR and LR Act 1960s madu karigi ngasi fully ko singam ri tam ngasi implement tobungamde then akoina swaida akoi ngasi tongan ba manba pot je akoi singa tamga tongana khaido laiba manba pot ngasi karigi still uji ole Indian law da du yabra yaro yabum thokte adu yadagadi akoi gi pot insert tok chalakana article 371 sigi manung duda akoi gi sigi posida akoi ta sengna haragadi ngasi laldu homana ngasi makeup tholoiba poto illegal immigrants tak thokpa aduga sigi pot mayam je non tribal na moigi natabasing khandokpa tak thokpa haiba deport thokpa yawriba swai da kari gino mananga sai koina the Bengal Eastern Bengal Frontier Regulation ekai makha da torko de potu kai no kanda madugi potu da maram mor kana magi lam laiba yadaba khotaba adu tok da magi lam nate mayam pigra manung mayam nenu loiba nai ro masi matik chana ko but adugi mayam da khoi manipur di madugi Eastern Bengal Frontier Regulation act di madu ninti jina karigi sana bi yarda ngasai yam na haiba airport ta ngasi hujik changbada mi anobo lakpa matam da ko magi ILP gi pass sembagi magi na to mi am hangiba yam kumna to riba sumaina akhoi ngasai gi border area jaga khar leiba singdo adwai du da ninti jina ngasi karigi tawte hauji akhoi na ta sengna sekmai awamda yang pokpi kita ngomam da dagi den palen sugnu saiton kwakta natra khumbong natra khulkhul sai yobokta madugi potu da akhoi ngasi lengba yadan leiba se masigi buffer zone natra adu kan haiba natra MLA minister bo ngasai changba yadan lakpa haiba poto kadi gi adu di sigi potsi matang da akhoi na law da di panelist na media thola law bo taningdre natra ga si da akhangai charaga loina haire then makoi lawmakers sing di kari gi law ga kari halaga kari gi action lobo ngamde hoi Indian constitution gi piri ba provide to ba Indian gi democracy gi marum da ngasi leri ba chanari ba law mayam se kari gi mogdi implement to ngamde why makoi lawmaker ni they are parliamentarians they are legislators why can't they make laws for our people akoi kari gi semang ngamde ba se praja na ngasi hangning ya then akoi na koi punjan biro hai ba se na koi party wa party ngasi punya punte ne apun ba yadra my party ideology ni principle no party run tok ne koi kang da na te party guti mak lai matam da adu ta ga di madu lai matam da akoi ngasi why haraga mai le ga chen ba ya roi bo siti matam se akoi thengna mi na bum di mo thau ta dro thengna ba na akoi na ngai chin na ngang lai ba na ta ga khulai pa ga lal ho ga thengna ba thengna ko na te akoi gi kolom ma polom lai di na ta ga akoi law lai di democracy lai wa ni hare constitution lai di madu gi manung da kari provide to di matung ina thengna ga jago pot ne akoi chai da phang di kai gi no akoi ji phang ningi si to ningi na ta ga na ko na merger agreement na kari yaw ki na ta ga huji merger agreement yaw ro Indian citizen ma kai to bu yai adu parliament no na kai to no legislative assembly sing da no ko na kai to go no high pot lai gi lai ta na masai pot on ta na pot chakra ga di ngasai gi somna kan da khoi constitution gi manung da yaw bani constitution provide to bani haidana ta seng na haraga di madugi poto ona ta na ba interpretation khara da popi thariba drug mafia cartels natraga illegal immigrants and courses mayamna tawraga yaraga yengen lei gedore bro adu aikoi na swaida aikoi ta seng na hagadi Indian gi constitution je India gi citizen mayam India gi country simagi oina sanarba pot amada aikoi di yanaraga ngasi leiraba pot aikoi ju Indian citizen amane then aikoi gi jikchingi isinau sing amana aikoi di ta seng na aikoi merger agreement da yaude aikoi sinati hagadi makoi kari lo da chalaga India gi chakthung charaga kamai lei no hujipo si question am lei